Kublai pi baro sa kutup Khubor jangi karon Bosco Media Network. Kimat bakong san mantaka sngi kilong. Pensyai ubah hek halor ka jingkno sampi sa yakipat ba. Taki marban ajinge rabi kinong nya taksi kamay. Amon bajwat ka jishani ahau blay mat ka jingko ngo eki doktor Father Paul O Lincoln. Tumantang ngenya pa sa ki Khubor ki bakam bnya. Halor ka jingmi Khubor ha ki social media mantagas ni ya ka jing sampi sa menteri ka tanat ka kwat ka khya sa ki pat ba na kalyang uni menteri ula pensyai basaw sngi menshua na kalyang jong ula yarap ban ai da ka pisa ya ki tu kilong gi yang ki bahab hapo ka thup BPL da ka ba ai da ki slip bar ki token na ka banta ka sngi bar ka por ba kinlet shim ni ka pisa bar kin yo the de jing don kam jong ki hayeng hasam Nakalyang jung hek ula pensyai ba ka jingwan juki pat ba ban sheme ka pisa kalong haden bakilayo sngaw ka khangdam balapan bana da ka sarkar jilla henin ka sngi da ka jing perkhat ba yo kim yo shu ban sheme ka pisa kitu ki badai ban wan haki wei pat kisni ru kilawan menne men stam da ka ba ong ru kumnu unbe e ki bapli ki balawan hendrei wala kat taru ula penbiang ki mas ki sanitizer bat penrung tang ar ngut ban sheme ka pisa token smoking slip Nakabanta ka different dates and different timing. Different timing, right from 6 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, 10 o'clock, and so on and so forth. Wag kita ketiga, you nang bala ban ai ki kidingira financial assistance, nakabanta kila banyo bandiet ki essential community for their livelihood. Kemudian kesan-kesan ka jika sarkar ini kala announce ya ka lockdown, complete lockdown. Adin ba announce ka complete lockdown di itu dia slip tiba-tiba benduan sim, adin license so swiru kimla lock show ban up. Dan dalam menek la show rush to baro bawan di jungi na kamata katang financial assistance. Cuma bila slot ada timing bila slot ada date, la jong date. Henry nomor bagade ka lockdown, kinumla show baduan, na tahu what ki pulit ada mana step dia uji step abang ki ban sedang lek ke mo ngogru mo i bela zaman be dia kimla itu nomor baki pat ba kilai du sibun ni jenge khamdam le itu ki beduk ki bejaja ini le gumno ni kamsa ki bandung ki henrei ila pendeng tu gum social distancing ila deng di mat ila ai ke sanitizer ki ni penrung ki arut yang ni ban ai ki jingirat ki kat bagila siaja tengah meruai nak kementar begitu ki bala ice slip saus pa mun ndai mende bode kendai tang saus pa mun ice slip ki big biar lenti nang turu ki yang lain lah tinggi mana bencube ki big bopri boleh ke dingi di janjar tinggi persangkat lah tadi ai benyerap ki dobon balang ndai hadir mablasu ban control ayo phone nai video ayo phone naki magistrate bakil abun pala gibre bakili ki paramajan marparu la complain ya ki bor ki bahalor ba boleh ba hayeng jo health minister la tabrio betul nalor ba don ni gas spike tek nang man betul de ki la au ni pulit berpeneng de gelai ke ko social distancing ban ai ba biang murai pai pa ba piki beduk berjenjang ki bakli ki mar ba gelapip ko kadang lockdown kimla ki bat up adu kata singi babu katarik iki manusia adu kata timing man bu iki manusia kira su rush road baro ha ju upor Halor ka jingkeu palat kinong pang bayoyo knyang jingpang coronavirus nakalyang ka sarkar kala shemya karai ban penjari da ka khangdam basu posni kaban sedang menta ka janmit na du prabaje hadu san baje men step jaga lai phoi tarik ujemang arjar ar phoi ka jingrai ka sarkar nin ka sngi kalong na ka benta ban khangla de ka jing priang stat uni knyang jingpang ha ka nong ba hadin ka jingrai ba minin ka sngi khar phra tarik ujemang ar hajar ar phoi nakalyang ka sarkar kala ai por ki pat ba nong song snong kanong ba bakin pendap ya ka jinglet siu let tat menta ka sngi Nakalyang unong lum Khubor jongka Don Bosco Media Network ubal lalet swat keleng di jaka hanong ba lasakhi ba bon ki pal ba kilami na ki yeng kisam jongki shaki surok banit the ki mar ba mardi bar ki jingdan kam halayeng hasam habayakran bar ki katu kan ni ki pal ba kilapan pau baga jing pen bana jongka sarkar ban khangdam
kalong ka ba kerke bona ki pat ba ki bam sngo tho e ki jingrai ka sarkar haka jing tieng yo bam yo shu e ka marba mardi kala penlong e ki banyami na laki yeng ki sam bat ban yang lan ki dukan bat kila pen paru baka sarkar ka de ban ai lat la kumnu ars ngi shwa ban khangdam khnang baki pat ba kin yo ban the de ki jing the daga jai kang hoi kalong na sisai kata nawang i last time ru kumtu bala kumpanau kumtu kan ketimbun brio de imat nak tu ketimbun brio bun spike de kani kading yo nyang jing pang buat kumtu ru hakane ka sin no mentaru ketika sarkar lese mengasmu ba kan be ban ailat sai brio ba tinfit jai ben pelong jai kinom panik masuk kan man declare kumtu lese brio kidon hi ka jingking boyo kidu ya ki marba mati mare sini stai ka pelong hidupan paro ban bun brio ban hadu bala mun la syu kum ka strong lu ban control limde ki pulis wa ko juga por de masuk ban ong ba biase kum kani ki jat jingja kum kani hoi kolong sisa ban kudunai ko yang ban ban di ban ai ko lockdown sang ba iri ban ai la di brio hak pagila ban sit ko kom yang arsi la sini sausi kat ba kadai nang tangi sa ai pa di kanika lockdown haji sha kan ni lockdown telah di bentan ladu minshwa ba khang bante la kami ni yang jung pang ban break ke kecil ke yang ni po laban jung ni nem tai ji ya sila easy nang ka por ngila ya kerpat ya kibor kulit ya kibor di pek ban enforce ya ka jing benjing social distance ni nak Shillong ngila pertah ngila erak kartu kan ni di volunteers ka berdan ban baik yang lain buat tunjuk free nak yang ka polis ode ngai ka ton ka jingtrot akan yang ka enforcement bukan tunjuk lain jumlah ni mat kaman ko lese ko yang dekalong ki ko be ingi kisnong masau ban tunjuk nomor kas kisnong ne baro ko wi kene kamin dut ki bobon ki dukan ngimla i volunteer jongi ru ngimnan di bobon ki volunteer ande kat bala ngilala mun kontrol ring idon kam menio ya ke jingkersan ko ki bor kulit di bala ban kain di bala ban le genu no kam ban bin sitam le kat kum ka an ko belebu sarkar daga marbam ajingya rap uba sambor lang ding do ubade utrai jong ka sam khamti petrol pump kabadon hadam sen yong yaki khandai pho arngut kinong nya kali kamai joka maupat taxi association kani ka jing ayarap kalong ba kini kinong nya kali kamai kiba bela da ka ba kamai mensni thiet khaw da mit bar haka jo ka por ula kan turu iki wei pat ki petrol pump bakin ai ka jing yarap ikinong nya kali kamai ngadan mata ni nampak ki members yung kamupat taxi owners and driver station ming po yung mupat kami benta ban ai ka jingirap yaki driver taxi iba dan padang ka kaya kasan baka dan kini ka lockdown te kateng nga iba ka na la ay tamawi kateng sambor lang ding do tinga di try yung to ka freeze ngim ni na sa station ke kani ka bangayarap menta driver taxi do ka adi kasin ka basaw mar muncem snam mar lockdown hiru ngala yarap i driver taxi bikin yo ikni ju i marbam bikin yo tindep dia yen dia hadin bakal lift ke government yang tu ka lockdown macam senam ru ngakan ma bambu ni driver taksi ki ut yang ba ki jinjar ba by day ba ka pembam marba ki bukan jar bukan sabar ba ki sabar king ba ki driver taksi mangyucap mo iba ki jin ni bun ki ba edan dai ko bukan jar bukan sahi mesti la ibe la kamai ki ba meyo ban ya ba me di ni ya di saja semua ko bukan nga kemau macam senam ru kon dikiut ke driver taksi ru nga irap iki om tengi driver taksi ngerap lang bagi driver bus ru dah ke basah miki tifen hot cases bedon like don nang bagi driver taksi kinyo ban da kadai ki bikin songjana yeng ne ki pakso madukan ru kala ikut ni nomor biki la yo ban song kejal ka jong ka jenta la ka jong pomset la ka jong di kesin ke balai mga irap yang driver taksi kadai kini senam ni bakal dan ka strike yung driver taksi mo di kamu try yung pam ite nga edan talam ni bagi driver taksi ngimi lang isa ilang nomor ba hapan sto ko way ba ni try pam ni embek na ki driver taksi te pam jungi hiru ki bon pen em hingi ba customer jungi daily customer jungi ki driver taksi te menta hakajing ya sem jingalot ngajing hakajing sem jingalot ki brio hakani ka ki driver taksi ki belapen emut ini ki try pom te kadi kamram jengiru mah ki try pom bengin dan bertalang te mendai bengin suya hun tang bengin suya sem kata ka
bisa bagi wania mau tam bagi wania thiet diesel thiet petrol lagi Henry kumakani ka kya ka shan kadi ka kamram jungi rupi tripom kan benginnya snot tilang baki driver taksi nakadai kanono ka bentah te ulam phang ka yeng dor bar ba met ba leng do hakasngi balang ulalom ya ka jingya lang jong baro ki MLA kan thop ki ba na kalyang persha badru na kalyang senshar banyatai halor ka jing nang kiu artet uknyang covid hakajela hakani ka jingya lang lawan ban shim bentaru nadu menteri rang ba kajela konrad ke sangma nang ta unong yalam kalyang persha Dr Mukul sangma bat kiwe attending this review meeting which we had today. Friends, I am to inform you, due to the spike of COVID cases in the state, and as you are all aware that death cases, precious life of the people of the state have been lost in this last few weeks. It is appropriate for us to sit down together as the honorable members of the House to take a collective responsibility as far as the fight on this COVID-19. Today we have discussed at length. The government has given us detailed presentations on the number of positive cases and the number of death cases as well. The second part of it was that the government also has given us a presentation on the steps or actions taken at its level in the different areas, like the containment, the vaccination, and the treatment as well. Other than that, we had discussed at length about setting up of oxygen plants at different locations. Some are at the hospital site, increase the number of beds. Hadian lai tayo tek kajing ya kun ifaba Paul o lingkot ya kajing pang COVID-19. Ila yo biang sa sisien ya kamet ka bakot bakya. Hakajing penkerpang ya lade ila kwa adik-dik ban ay kajing sngungu ya ublay ubalari bala sumar bala ay bor ban yale ya kani kajing pang. Ila kwa ban ay kublay ya baro ki bala ay man sem ya i da kajing duai da kajing sumar. Maulai Morsier. Tik mendarasi lai teo. Nado ko arpo pratrik ubna April arajar arpo way. Pamendarasi ka khandai ubna jemang arajar arpo way. Lai teo tik kaba mga ngayo yang ni kejumpang ke pneumonia ringkat baka jingyo yaw ni kunyang jumpang COVID-19 nakwa ban ai lai tli ki mat ha ni kejing kwa ban ai nga api ko men ko para man samlem men kong ri ki sungu kabar ke jumpang ka ba mga ngayo merkabalai ke Khubor ke mga kwa banai pi government ko para ngai ngu si sayu blai tai kan rat nong bo na thau nong pulong nong punman nong pun bulari bla sumarenga na do to singi wa mga matip mga yo ya kani ke jingpang bakum juru hakaba kam ke jingpang ngong ko isir khai hadu balata rei blai ta ke jingi ke jingu lo dar ringkal banga lo sumar sukhe renga lo pten dai nga kerpang e lo aing ka bor ka kerpang banyele banyakun ya uni kunyang jepang hado mamang ngana yo biang ya ke jingko jingkia aingo kami beneng ru ka blai asylum na ka benta junga yuden bosco bukoi ya ki rekhoi jong ke yeng ka sem solution yo John Paul bar bukoi baru Paulus bukoi ru bari nang da junga kini gini kejeng ai ku blai sia yu blai da man ka singi ngara ek ya kejeng bu di berkat jeng ai ka don junga seu
bari tang mu ucha ubala bayai wakit baba abatiblut ya ke jinglong ke jangai ke jim junga na do ko basdang hado ka ba menta bangangu ngadem kerang kerpangru ya pi ko men ko para beje kibla dem krup akmadu blei ta kanda ha ke jing duai yo rosary jing duai jing snei jing blei kerpange ha ke jing mani sa kamen ko tam keduan kerpang kam tam susu ya ke yu kharis ko pamang pi platarwa na kabenta chunga ai ko blei ya Archbishop Victor Lingdo Archdiocese Shillong bro wakawai ya Archdiocese Nong Stoin Jowai Ikilingdo Ikiriunyam kentei ba sindang bakrapang sisu yo pa jong blei kibra dwai si chana kabenta jonga ha kitu bisngi kibra yele sisa man kerpat yo blei da ganda o ha nga ka jingkoi bat sisa ulas ngap e ka jingdwai ki jongpi te ku blei sibone ai ku blei ru ya kasing citizen hi bro ko wei iki padar ki burdar ya ki novice ya ki aspirant ya ki apostolic boys kumjuru ya baro hi ki bla doai na ka benda junga kamdam ki konjung don bosco na doai na benda junga hak tu sni ai ku blai kerpangru ya ki yeng kasem citizen ikisa baro amla banje kateng saya iki novice iki postulants iki aspirant iki kandi jungi baro ki mamang ki ro dem group khmadu breita kanta me labasni mando ai ra kamta junga te shisha khublei shibu ni pi baro ki reunion ki baran hajan bhajanga lo ai ra kamta junga nga kerbar ai khublei kerpangru ya ki yeng kasem junga iki men junga ki kunum ki kong iki prasa junga baro naka jai lingkot kibala doai kerpang sisa naka benta junga mihit labat sengi ngildan ringkal ban nga mat sisa nglayo biang ya gani ki jingkoi jingkia nembah ki jingdwai ki jungki Pada kitu ki khubor ngila poish ka bukut tar hadu bangin syambiang khublei shibun